Elektronska komunikacija je bilo koji vid komunikacije koji se obavlja elektronskim putem. Svi socijalni mediji jesu deo elektronske komunikacije, ali nije svaki vid elektronske komunikacije socijalni medij. Pred vama se nalaze ikonice Worda, Adobe PDF-a, PowerPoint-a, RSS feed-a. Ovo sve jesu alati za elektronsku komunikaciju, ali nisu i socijalni mediji. Pa šta bi onda bili socijalni mediji? Na slici vidite koliko ima varijeteta socijalnih medija. Ja ću navesti samo neki. Flickr je socijalni medij za deljenje fotografija. Za mikroblogging najpoznatiji socijalni medij je Twitter. Što se tiče socijalnih mreža, definitivno najpoznatija mreža je Facebook. Što se tiče online učenja, najpoznatiji socijalni medij je Wiki, odnosno Wiki alati. Socijalni mediji su elektronski mediji koji transformišu pasivnu publiku u aktivne učesnike procesa komunikacije i to na taj način što im dozvoljavaju da dele sadržaje, menjaju sadržaje, odgovaraju na postavljene sadržaje ili sami postavljaju nekakve nove sadržaje na netu. Ukratko, socijalni mediji jesu razgovor podržan internet alatima kakvi su Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Flickr, Digg, Delicious i tako dalje. Facebook je stvarno fenomen, znači to je trenutno sajt broj 1 na svetu koji poseti više ljudi nego što poseti stranice Google-a. Međutim, ono što je interesantno jeste da se Facebook ne koristi samo za međusobnu komunikaciju njegovih korisnika, već i za oglašavanje firmi. 33% Facebook korisnika jesu fanovi nekih od brendova i to iz samo jednog razloga. Da bi mogli da vide specijalne ponude, promocije, eventualne datume rasprodaja koje se organizuju u okviru brenda koji ih interesuje. YouTube radi potpuno istu stvar. Istraživanje kaže da prosečni korisnik provede dnevno 15 minuta na ovom sajtu, a da se za 60 dana na YouTube popne više video materijala nego na 3 najveće američke mreže u poslednjih 60 godina. YouTube je u tom promotivnom smislu čak prestigao i Facebook i LinkedIn. Firme imaju bolje profite ako se na YouTube reklamiraju nego na nekoj od ovih socijalnih mreža. Čuli ste za Twitter, to je mikroblogging, socijalni medij. Tweet znači cvrkut. Firme cvrkuću o čemu? O istraživanjima koje su sprovele, otvaraju vrata za kolaboraciju, odnosno zajednički rad, objavljuju nekakve novosti, dele kupone ili za popuste ili objavljuju kada su rasprodaje, daju nekakve savete korisnicima svojih proizvoda, objavljuju informacije napisane od strane eksperata koje se tiču onoga što sami prodaju, omogućavaju nekakve usluge. Socijalne mreže i blogging sajtovi sada su četvrta popularna aktivnost na internetu ispred e-maila. 75% Amerikanaca i 66% ukupnih korisnika interneta posećuje socijalne mreže, njih 93% misli da treba firme da se oglašavaju na njima, a 85% da firme treba da ih koriste za komunikaciju sa korisnicima. Drugim rečima, socijalne mreže nisu hir. One su trenutno fundamentalan način da se omogući komunikacija između određene firme i njenih potencijalnih korisnika, odnosno proizvoda. Ranije su firme govorile, a mi smo slušali. Sada je to dijalog. On treba da bude transparentan, autentičan, živahan i okrenut prema kupcima. Znači, mi postavljamo sadržaj i reklamiramo se želeći da ostvarimo komunikaciju i čujemo naše kupce, odnosno naše klijente šta imaju da kažu. 70% ljudi na socijalnim mrežama veruje preporukama nepoznatih ljudi, ali najveći broj ljudi veruje preporukama svojih prijatelja.